ibyo Ubwongereza bikomeje kuba gaterera nzamba. Umuyobozi umwe ari kuvaho undi akajyaho, mbese byabo byayoberanye. Muze ducengera ibyo Ubwongereza byabaye nk'iby'urugo rutagira nyirarwo, aho buri wese yikorera ibye, hanyuma unyotewe kwicara mu ntebe mugenzi we yari yicayemo akaza avuga ko ibyo arimo arakora ari iby'akaheze, mbese bidatandukanye na ya mase ya kera atakiri guho mu rutaro. Erega kandi ubwo nguwo ntaba akiraye. Uratungurwa gumvise ko mu gihe kigera ku myaka 10 Ubwongereza bumaze kuyoborwa n'abaminisitiri b'intebe bagera kuri 7. Ibyo bivuze ko muri manda y'imyaka 5 bemerewe nibura nta wamazeho kimwe cya kabiri cya manda. Mu myaka myinshi Ubwongereza bwari buzwi nk'igihugu gifite politiki itajegajega, igihugu cyubakiye ku mateka y'inteko ishinga amategeko ikomeye, amategeko akurikizwa n'ubutegetsi bwahindurwaga binyuze mu nzira z'umucyo. Ariko kuva mu myaka 2022 ibintu byatangiye gufata intera. Mu gihe kitarenze imyaka 4 gusa Boris Johnson yavuye ku butegetsi asimburwa na Liz Truss wamaze iminsi 49 gusa. Nyuma haje witwa Rishi Sunak, hakurikiraho Keir Starmer nawe waje kwegura ku itariki 22 Kamena 2026. Abo bose beguriraga ku gitutu cya politike. Ibintu byabaye nk'uruhererekane rutunguranye ku gihugu cyari gisanzwe gifatwa nk'icyitegererezo cya demokrasi ku mugabane w'Uburayi. Ndabizi ko ari benshi bari kwibaza cyaba cyarahinduye isura ya politiki y'Ubwongereza. Ni amakosa y'abayobozi? Ese ni ikibazo cy'abimbukira? Ni ingaruka zo kuva mu muryango umwe bw'Uburayi? Cyangwa ni ibibazo by'ubukungu n'intambara ziri kubera ahandi ku isi byatangiye gusiga ibikomere Londres? Mureke twanzike ku mpamvu Boris Johnson yavuye ku butegetsi, ari naho benshi bavuye ku Ubwongereza bwinjiye muri politiki y'amayobera, political uncertainty. Mu gihe ubuyobozi bwahindukaga vuba, abaturage bakagabanya icyizere ndetse n'ibibazo bigahinduka intwaro ya politiki. Inkuru dukesha ibinyamakuru nka BBC News na The London Standard, ubwo Johnson yeguraga byaravuze ngo mwiriwe mwese murakoze. Biragaragara neza ko ubungubu iki ngiki ari ikifuzo cy'ishyaka ry'abakonservateri riri mu nteko ishinga amategeko ko hagomba kubaho umuyobozi mushya w'iryo shyaka, bityo hakabaho na minisitiri w'intebe mushya. Nagiranye ubwumvikane na Sir Graham Brady, perezida uhagarariye abadepite b'inyuma muri iri shyaka, ko gahunda yo gutoranya uwo muyobozi mushya itangira guhera ubu ngubu, kandi ingengabihe y'iyo gahunda izatangazwa mu cyumweru gitaha. Uyu munsi kandi nashyizeho abagize guverinoma bazakomeza inshingano hamwe nanjye kugeza igihe habonetse umuyobozi mushya. Yampaye nka Silver Core Construction Company Limited, ngiyi company rutura abantu bose birahira ubwonko bwinshi nyuma y'amazu y'uburanga buhebuje ijya ubona irya nino. Inzu twubaka n'intagereranwa n'ibyatwa sino gusa no mu karere barabizi, nitwe ba mbere bo kwizerwa abandi n'ugukopera. Twubaka amazu meza kandi neza, ni karite ntagereranwa kandi ku biciro utasanga ahandi. Ntutekereza kubaka kandi ntuzasiga ibikoresho by'ubwubatsi inyuma. Ferrabeto, sima, amatafari n'ibindi byinshi tubifite ku bwinshi, bikaba iby'imbere nta bindi bisa. Umwimerere wacu ku by'inzozi zawe, kuko ubwiza wibwira mu ngano yabwo tubuguha mu bwinshi bwabwo. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 97 61 68 cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu ni silverofgod@gmail.com. Silver Core Construction Company Limited, where quality exceeds satisfaction. Byari ku itariki ya 7 Nyakanga 2022 ubwo Boris Johnson yatangaje ko yeguye ku mwanya w'umuyobozi w'ishyaka ry'abakonservateri nyuma y'igitutu gikomeye cyari kimaze amezi kiyongera. Nubwo yakomeje kuba minisitiri w'intebe by'agateganyo kugeza habonetse umusimbura, icyo gihe benshi batangiye kubona ko hari ikintu gikomeye kirimo guhinduka muri politiki y'Ubwongereza. Ibibazo bya Boris Johnson ntabwo byatangiye umunsi umwe, byagiye byiyongera buhoro buhoro. Kimwe mu byakomye mu nkokora cyane cyari ikibazo bise Partygate. Amakuru n'amafoto byagaragaje ko mu gihe abaturage benshi bari bari mu mabwiriza akomeye ya COVID-19, bamwe mu bakozi ba guverinoma ndetse n'abari bari hafi ya Johnson bakoreye ibirori munsi ya 10 Downing Street, no hari ibiro bya minisitiri w'intebe. Mu gihe abaturage benshi batabashaga gusura imiryango yabo cyangwa se gukora ibikorwa bisanzwe, aba bayobozi bari biteretse ibirahure by'imivingi itandukanye bavunyaraye. Nyuma yaho haje ibindi bibazo byari birimo abayobozi bashinjwaga imyitwarire mibi, ndetse bamwe batangira gushinja Boris Johnson kutabwira abaturage ukuri cyangwa se kutagenzura neza abo yakoranaga nabo. Abayobozi bo mu ishyaka ry'ubwabo batangiye kumutakariza icyizere. Igitutu kigeze ku rwego rukomeye ubwo bamwe mu bayobozi bakuru muri guverinoma bari batangiye kwegura umwe ku wundi, nibwo abantu batangiye kubona ko muri guverinoma hari kitagenda.
icyo gihe umwe mu basesenguzi ba politiki batangiye kuvuga ko kutizerana hagati y'abaturage n'abayobozi hamwe n'ubutegetsi buhinduka vuba bishobora kuba intangiriro y'igihe gishya cy'ihungabana rya politiki, ikiswe political uncertainty mu Bwongereza. Igihe ikibazo cyose gishobora guhinduka intwaro ya politiki n'icyizere cy'abaturage kigatangira kugabanyuka. Nyuma y'ukwegura kwa Boris Johnson mu mwaka wa 2022, Liz Truss niwe waje gutorerwa kuyobora ishyaka ry'abakonservateri. Nyuma abaminisitiri w'intebe w'Ubwongereza ku itariki ya 6 Nzeri 2022 yinjiriye ku butegetsi afite icyerekezo cyiswe growth agenda, gahunda yo guteza imbere ubukungu binyuze mu kugabanya imisoro ndetse no koroshya amabwiriza ku bucuruzi. Iyi gahunda yagaragajwe mu cyiswe mini budget bihutiye gushyira ahagaragara ku itariki 23 Nzeri 2022 bikozwe na Chancellor wa Exchequer bita Kwasi Kwarteng. Mu kinyamakuru The Guardian, Kwarteng yaravuze ngo abaturage bagomba kumenya ko ubufasha buri kuza, kandi ko ubufasha buri kuza. Turi gufata ingamba 3 zigamije gufasha imiryango n'ibigo by'ubucuruzi guhangana n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ingufu. Icya mbere, kugira ngo dufashe ingo z'abaturage, gahunda yiswe Energy Price Guarantee izagabanya igiciro fatiza abaturage bishyuraga ku mashanyarazi ndetse na gazi. Ibi bwabyo bisobanuye ko mu myaka 2 iri imbere fagitire isanzwe y'umwaka y'urugo rusanzwe itazarenza amapawundi 2500. Ku rugo rusanzwe ibingibi bizatanga inyungu zo kuzigama nibura amapawundi agera ku 1000 ku mwaka ugereranije n'ibiciro byari biriho muri icyo gihe. Banyamagaraje bakanishi namwe banyarwanda mufite imodoka zitamenyerewe ku isoko ryo mu Rwanda zigakunda kubura amapiyese yo gusimbura yangiritse, mujya mwumva bavuga ko imodoka iyi itabonerwa piyese zisimbura izishaje cyangwa se zangiritse mu gihe mwagize ibyago byo gukora impanuka. Nibyo koko ku isoko ryo mu Rwanda izo piyese nizikunze kuhaboneka, niyo zibonetse uzumva bakubwira ngo izakugeraho mu minsi 30. Nyamara inkuru nziza ni uko ubu bitakiri ngombwa gutegereza iyo minsi yose. Oya, Swatase niyo gisubizo kuri iki kibazo. Swatase igutumiriza kandi kanakuzanira spare parts za original wari waraburiye ku isoko ryo mu Rwanda mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'icumi gusa. Bifata gusa iminota itarenga 5 kugira ngo umenye igihe PS wari warabuze ibonekera n'iminsi bizafata kugira ngo ibikugezeho kandi ku giciro gito cyane. Mu byo Swatasi kuzanira harimo amatara y'imbere n'ay'inyuma, pare-choque, retroviseur, inzugi n'ibindi bikoresho bikunda kwangirika nka systeme ya ABS, batterie za systeme ya hybride, injecteur n'ibindi bikoresho tutarondoye. Izi PS zitumizwa mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, i Dubai, Korea, mu Buyapani, muri Taiwan no mu Bushinwa. Tugana dukorera igikondo inyuma ya Nayebu, duhamagare cyangwa utwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp 0788 67 85 cyangwa kuri 0787 02 45 13. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, YouTube, Facebook n'izindi mbuga twitwa Swatasi. Ariko mu minsi mike cyane yakurikiyeho amasoko y'imari yatangiye kugira impungenge zikomeye. Agaciro k'ifaranga ry'Ubwongereza pound sterling karagabanyutse cyane, nayo igiciro cy'inguzanyo za leta icyitwa gilts kirazamuka ku rwego rutigeze rubaho mu gihe gitoya. Kandi Banki Nkuru y'Ubwongereza, Bank of England, yagiye mu bikorwa byihutirwa byo gutabara isoko ry'imisi kugira ngo hirindwe ihungabana rikomeye rya pansiyo n'amasoko y'inguzanyo. Ku itariki ya 14 Ukwakira 2022 Kwasi Kwarteng yaje gukurwa ku mwanya wa chancelier nyuma y'igitutu gikomeye cya politike y'amasoko y'imari. Nyuma y'iminsi mike ya ku itariki ya 20 Ukwakira 2022 Liz Truss nawe yatangaje ko agiye kwegura nyuma yo kumara iminsi 44 ku butegetsi nk'umuyobozi w'ishyaka, naho ku mwanya wa minisitiri w'intebe iyo ntebe mu minsi 49 yari yayiturumbutsemo yamushyuhanye. Mu ijambo rye ryo gusezera Downing Street, Truss yavuze ko yaje ku butegetsi mu bihe by'ubukungu bigoye, ariko gahunda ze zikaba zarahise ko zihura n'imbogamizi zikomeye z'amasoko n'ukuri k'ubukungu bw'igihugu. Ari 10 Downing Street, Liz Truss yarateruye ati, basangira ngendo Bongereza, nageze ku butegetsi mu gihe cy'isi yari iri mu bihe bikomeye by'ubukungu ndetse n'umutekano mpuzamahanga utaruhagaze neza. Imiryango myinshi n'ibigo by'ubucuruzi byari bihangayikishijwe n'uburyo bazishyura fagitire zabo n'ibiciro byari bikomeje kuzamuka. Intambara itemewe n'amategeko Vladimir Putin yatangije muri Ukraine byari bikomeje gushyira umutekano mu Burayi bwose mu kaga. Kandi igihugu cyacu cyari kimaze igihe kirekire kidindizwa n'iterambere ry'ubukungu ridatera imbere uko bikwiriye. Natowe n'ishyaka ry'abakonservateri nahaye inshingano zo guhindura ibibazo. Twafashe ingamba ku bijyanye n'ibibazo by'ingufu, tugabanya imisoro y'ubwishingizi bw'igihugu, national insurance, kandi twashyizeho icyerekezo cy'ubukungu bushingiye ku misoro mikeya n'iterambere ryihuse kugira ngo twungukire ku bwisanzure twabonye nyuma ya Brexit. Ariko ndemera ko nkurikije uko ibintu byari bihagaze muri iki gihe nashoboye gushyira mu bikorwa
inshingano nahawe n'ishyaka ry'abakonservateri mu gihe natorwaga. Abasesenguzi ba politiki barimo n'itangazamakuru nka BBC News, Reuters bavuze ko iki gihe cyagaragaje uburyo icyemezo cya politiki y'ubukungu gishobora kugira ingaruka zihuse ku cyizere cy'igihugu ndetse no ku masoko y'imari. Iyi minsi 49 ya Liz Truss yaje kwinjira mu mateka nk'igihe kigufi cyane cya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, kandi abenshi bakibonye nk'igihe cyagaragaje intangiriro y'igihe gishya cy'ubwoba ndetse no kudahuza muri politiki y'igihugu. Nyuma y'ukwegura kwa Liz Truss ku itariki 20 Ukwakira 2022 hinjiye umugabo muremure ushabutse w'agakwafe gakundwa n'abagore, Bwana Rishi Sunak. Niwe wahawe inshingano zo kuyobora Ubwongereza. Yatangajwe nk'umuyobozi mushya w'ishyaka ry'abakonservateri ku itariki 24 Ukwakira 2022, maze ku itariki 25 Ukwakira 2022 yinjiye ku mugaragaro ku mwanya wa minisitiri w'intebe nyuma yo guhura n'umwami Charles wa gatatu. Sunak yinjiye ku butegetsi mu gihe igihugu cyari kimaze kunyura mu ihungabana rikomeye ry'ubukungu n'icyizere cya politiki. Ubwongereza bwari buhanganye n'izamuka ry'ibiciro, igabanyuka ry'ubushobozi bw'abaturage bwo kugura ibikenerwa bya buri munsi, ndetse n'ingaruka za Brexit, ubwo ni Britain exit from European Union, zari zikomeje kugaragara mu bucuruzi n'isoko ry'umurimo. Mu ntangiriro z'ubuyobozi bwe, Sunak yagerageje kugarura ituze ku masoko y'imari ndetse no kongera icyizere cy'abashoramari. Yahisemo guhindura bimwe mu byari byaratangijwe na Liz Truss, cyane cyane ku bijyanye no kugabanya imisoro kugira ngo agarure icyizere cy'amasoko mpuzamahanga. Ariko ku rwego rwa politike, Sunak yahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibibazo by'abimukira bambukaga banyuze muri English Channel, impaka ku mikoranire y'Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nyuma yo kwikura muri rishyirahamwe rigize ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi nyine ari nacyo bitiriye Brexit, n'igitutu cy'imbere mu ishyaka rye ry'abakonservateri, The Conservative Party, ryari rimaze imyaka riri guhinduranya abayobozi. Mu mwaka wa 2024 guverinoma ye baje gukubitirwa hareba inzega n'ishyaka ry'abakozi mu matora rusange yabaye ku itariki 9 Nyakanga 2024. Nyuma yo gutsindwa, Sunak yatangaje ko kwegura kwe ku mwanya wa minisitiri w'intebe ndetse no ku buyobozi bw'ishyaka ry'abakonservateri ari impinduka zikomeye kandi z'ingenzi kugira ngo Ubwongereza bukomeze gutera imbere. Mu ijambo rye ryo gusezera ku itariki ya 5 Nyakanga 2024 ari Downing Street, byose niho bibera, yashimiye abakoranye nawe kandi yemera ko abaturage bahisemo impinduka ku neza n'iterambere ry'Ubwongereza. Abaturage b'iki gihugu, mbere na mbere ndashaka kubabwira ko mbasaba imbabazi. Natanze imbaraga zanjye zose muri izi nshingano, ariko mwatanze ubutumwa busobanutse ko guverinoma y'Ubwongereza igomba guhinduka, kandi ijwi ryanyu niryo ryonyine rifite agaciro kurusha ayandi. Numvise uburakari bwanyu, numvise no kutanyurwa kwanyu, kandi nemeye inshingano z'uku gutsindwa. Nyuma y'ibi byavuye mu matora, nzegura ku buyobozi bw'ishyaka wenda saka kanya, ariko nyuma y'uko gahunda n'inzira zo gutoranya uzansimbura zizaba zashyizwe ku murongo bigashyirwa ku mugaragaro, nzegura. Uyu ni umunsi ukomeye nyuma y'uruhererekane rw'iminsi itari yoroshye, ariko ndava kuri izi nshingano numva nishimye kandi ntego ishema no kuba narabaye minisitiri w'intebe wanyu. Ibinyamakuru by'Ubwongereza birimo BBC na Reuters byaje kuvuga ko igihe cya Sunak cyaranzwe n'icyo benshi bise stabilization attempt, igerageza ryo kongera ituze nyuma y'imyaka y'ihindagurika ry'abayobozi ryari ryatangiye nyuma ya 2022. Nk'uko isesengura rya Reuters ribigaragaza, iyi myaka yagiye irangwa n'icyizere, resolving door politics, aho abayobozi bahindukaga vuba bikagabanya icyizere cy'abaturage ndetse n'ituze rya politiki y'igihugu. Ku butegetsi bwa Keir Starmer, ikibazo si amakosa yatumye akurwa ku butegetsi, ahubwo ni igitutu cya politiki cyagiye kiyongera mu gihe gitoya. Abamunenga bagaragaje ibintu bitandukanye byaba byaratumye yegura ku butegetsi, harimo nk'icyizere cy'ubukungu kitazahutse neza, aho abaturage bamwe batangiye kuvuga ko nubwo hari hatangajwe gahunda zo kugabanya ibibazo by'ubuzima buhenze, the cost of living, impinduka zabonwaga buhoro. Ibi ngibi byatumye haba higabanyuka ry'icyizere mu bihe bimwe by'abaturage. Icya kabiri bavuze n'impinduka kubimukira, aho politiki ye kubimukira yakomeje kuba ikibazo gikomeye. Abamushyigikiye bavugaga ko agerageza kugena gahunda, ariko abamunenga bakavuga ko ingamba ze zidafite imbaraga zihagije zo kugabanya umubare w'abinjira mu Bwongereza mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icya gatatu mu byo bavuga ko byaba byarabateye biturutse imbere mu ishyaka, bakavuga ko ari ikibazo bari kwita Labour Party tensions, aho hari abari bari kuvuga ko hari amakimbirane yadutse yagaragaye hagati y'abari bashyigikiye umurongo w'ubukungu woroshye n'abashaka impinduka zikomeye cyane. Ibi byatumye rimwe na rimwe habaho kutumvikana ku cyerekezo cy'ishyaka. Icya kane bari kuvuga ko ari ugufata umwanya ku kibazo mpuzamahanga, cyane cyane ku kibazo cy'intambara ya Ukraine n'inkunga ya Isirayeli. Bamwe mu basesenguzi bakavuga ko guverinoma ye yaba yarahuye n'igitutu gikomeye
cyo kugerageza kuringaniza politike y'ububanyi n'amahanga n'amarangamutima y'abaturage. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma bavuze mu byaba byaramuteye gutakarizwa icyizere muri politike ye, nyine nicyo bise political trust. Ntabwo yari yizewe muri politike ze. Mu mwaka wa 2025-2026 hari ubushakashatsi bwagaragaje ko icyizere cy'abaturage ku buyobozi muri rusange cyari kimaze kugabanyuka, bituma buri minisitiri w'intebe uza mu ndebe yinjirira ku gitutu gihoraho. Abasesenguzi b'ikinyamakuru BBC bagaragaje ko iki gihe kitari ikibazo cy'umuntu umwe, ahubwo cyari ikiswe systematic instability, aho impinduka z'ubukungu, Brexit n'imitwe ya politiki yacitsemo ibice, hanyuma biza guhinduka intandaro y'ihungabana rya politiki. Mu yandi magambo, ikibazo ntabwo ari amakosa ya Starmer gusa, ahubwo ni uburyo politiki y'Ubwongereza yinjiye mu gihe cy'ihindagurika rikomeye rituma buri muyobozi ahura n'igitutu gikomeye cyane ugereranije n'igihe cyashize. Inkuru dukesha BBC iravuga ko Starmer ubwo yeguraga yibwira abaturage nawe atahishugutsikira mu rugendo rwe rwa politiki. Ati buri cyemezo nafashe cyari gishingiye ku gushyira imbere inyungu z'igihugu nkunda. Na niyo mpamvu mfashe icyemezo cyo kwegura ku buyobozi bw'ishyaka ry'abareba. Muri iki gitondo nagiranye ikiganiro n'umwami kugira ngo mumenyeshe ku mugaragaro icyemezo nafashe. Nzanasaba komite nyobozi y'igihugu ndetse n'ishyaka ryanjye ry'abareba gushyiraho ingengabihe y'ikorwa ry'amatora y'umusimbura, aho kwakira kandidatire bizatangira ku itariki 9 Nyakanga, kandi gahunda yose izarangira mbere y'ikiruhuko cy'impeshyi cy'abagize inteko ishinga amategeko. Abasesenguzi benshi ba politiki bavuga ko ikibazo kitari ku muntu umwe ku giti cye, ahubwo ko ari uruhurirane rw'impanuka zagiye zubaka uko igihugu kiyobowe. Mu bushakashatsi bw'ikinyamakuru linkspringer.com kuri politiki y'Ubwongereza, Brexit yo mu 2016 yasobanuwe nk'imwe mu mpinduka za politiki zagabanyije cyane icyizere n'ubumwe hagati y'abaturage ndetse n'amashyaka ya politiki. Ibi kandi byagaragaje ko ibibazo by'ubu ngubu bidatangiriye mu 2022, ahubwo ari urugendo rurerure rw'impinduka. Amatora ya kamarampaka yabaye mu Bwongereza muri Kamena 2016 yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yateje amacakubiri akomeye muri politiki y'iki gihugu. Bukeye bwaho ibingibi byahise ko bituma minisitiri w'intebe wari uri ku butegetsi icyo gihe David Cameron yegura. Nyuma yaho kandi yananiwe no gushyira mu bikorwa Brexit neza, byaje no gutuma noneho uwamusimbuye Theresa May nawe yegura mu 2019, ariko ikibazo cyari kikiri cya kindi. Uwakurikiyeho nawe Boris Johnson nawe ntabwo byamusize. Byongeye kandi gahunda ye n'inzira zo gushyira mu bikorwa Brexit zateje impaka nyinshi ndetse n'imanza zitandukanye zagejejwe mu nteko ishinga amategeko. Politiki y'ibyemezo byafashwe na guverinoma za Theresa May ndetse n'uwamukurikiye Boris Johnson, abashyigikiye kuva mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi basobanuye iki gihe nk'icyo bise ibihe by'ihungabana cyangwa se crisis, aho abanyapolitike kubera kutabasha kumvikana ku buryo bwo gushyira mu bikorwa ukwikura mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburayi k'Ubwongereza Brexit bagaragaye nk'abari bari mu guhangana n'icyifuzo cy'abaturage cyangwa se ubushake bwabo. Nyuma y'uko Ubwongereza bwari buvuye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, igihugu cyahise ko gihura n'ingaruka mu bucuruzi, isoko ry'umurimo, imibanire mpuzamahanga. Abasesenguzi ba Reuters bo bavuze ko Brexit yabaye structural shock ku mikorere ya politike n'ubukungu bw'igihugu, maze igira ingaruka zakomeje kugaragara mu myaka yakurikiyeho. Ibi byatumye politike y'igihugu itangira kuba ahantu ho gukemura ibibazo bihoraho aho kuba gahunda y'igihe kirekire ihamye. Undi murongo ukomeye n'isesengura n'uko Ubwongereza bwinjiye mu gihe cyiswe resolving door politics, aho abayobozi bahinduka kenshi mu gihe gito. Abasesenguzi Anthony Seldom ndetse n'uwitwa Jill Rutter bagaragaje ko iki ngiki cyari ikimenyetso cy'uko systeme ya politike iri ku gitutu gikomeye, aho icyerekezo cya politike cyari kiri guhinduka kenshi bitewe n'igitutu cy'imbere mu gihugu ndetse n'imbere mu mashyaka. Nanone kandi ibibazo by'ubukungu birimo n'izamuka ry'ibiciro, inflation, n'ibibazo by'igiciro cy'ubuzima cyari kiri guhenda, hamwe n'ikibazo cy'abimukira bambukaga byaje guhinduka ibibazo bikomeye bya politiki. BBC na Reuters mu isesengura ryabo baje kugaragaza ko ibibazo byaje guhinduka ikibazo cya politiki nyine, aho buri cyemezo cya guverinoma cyari kiri guhita gihura n'impaka zikomeye zishingiye ku mutekano n'imibereho y'abaturage. Muri makeya, abashakashatsi benshi bari guhuriza ku gitekerezo kimwe, aho kubona ko ikibazo kitari kiri ku muntu umwe wagiye ku butegetsi cyangwa se uvuyeho, ahubwo ari uko kuva mu 2016 kugeza ubu ngubu Ubwongereza bwari buri mu gihe cy'impenuka zikomeye z'ubukungu,
politike n'imibanire mpuzamahanga, bigatuma ubuyobozi bugaragara nk'aho bwari buri guhinduka kandi butagira ituze rihamye. Abasesenguzi benshi bavuga ko kuva mu muryango w'ishyirahamwe rigize ubumwe bw'Uburayi atari zo mpamvu zonyine washingiraho wiga cyangwa usobanukirwa ihungabana rya politiki, ariko nimwe mu mpinduka zikomeye nyine zatumye politiki y'igihugu ihinduka mu buryo bwimbitse, nk'uko ubushakashatsi bw'ikinyamakuru linkspringer.com bwabigaragaje. Brexit yakozwe mu 2016 yasize igihugu kigabanyijwemo ibice by'imyumvire, aho abaturage batari bakiri ku murongo umwe mu bijyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Ibi ngibi byagabanyije icyerekezo hagati y'abaturage n'amashyaka ya politiki. Inkuru dukesha ikinyamakuru linkspringer.com cyanditse kigaragaza ko amatora yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi yasize mu macakubiri igihugu cy'Ubwongereza muri politiki. Amatora y'akamaramaka yabaye mu Bwongereza muri Kamena 2016 yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi yateje amacakubiri akomeye muri politiki y'iki gihugu. Bukeye bwaho ibi ngibi byahise bituma minisitiri w'intebe wari uri ku butegetsi icyo gihe David Cameron yegura. Nyuma yaho kandi n'abamukurikiye bagiye begura bose bitewe n'ingaruka z'ibi bikorwa bya Brexit. Theresa May nawe yaje kwegura mu 2019. Nyuma ya Brexit, Ubwongereza bwinjiye mu bihe bishya by'imikoranire n'amahanga, cyane cyane mu bucuruzi n'amategeko agenga isoko. Abasesenguzi ba Reuters bavuze ko iyi mpinduka yateje icyo bise structural adjustments, byasabaga ko inzego zimwe zihinduka uko zari ziyobowe ndetse na politiki zigenga. Hanyuma ibyo byagiye bigira ingaruka mu bukungu n'imiyoborere, bituma guverinoma zikurikiyeho ziba ku gitutu gihoraho cyo gushaka ibisubizo byihuse ku bibazo byari biri kugenda bigaragara. Ikindi kandi nanone cy'ingenzi ni uko iyi Brexit yatumye ibibazo by'imbere mu gihugu bihinduka ibibazo bya politiki ikomeye cyane. Ibyari ibibazo bya tekinike nk'imipaka, abimukira, ubucuruzi byaje guhinduka ibibazo by'amarangamutima ya politiki, aho buri cyemezo cya guverinoma cyari kiri guhita ko gihurirana n'impaka zikomeye mu nteko ndetse no mu itangazamakuru. Mu ncamake, abasesenguzi benshi bari guhuriza ku gitekerezo cy'uko kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi atari impamvu yonyine y'ihungabana rya politiki, ariko karimwe mu mpinduka zashyize politiki y'Ubwongereza mu gihe kirekire cy'ihindagurika, aho icyizere, ubukungu n'imiyoborere byose byari biri guhinduka igice cy'impaka zihoraho. Abasesenguzi ba politiki bavuze ko ikibazo cy'abimukira kitari ikibazo gishya, ariko cyabaye zimwe mu ngingo zikomeye zari ziri gukoreshwa muri politiki y'amatora ndetse no mu mpaka z'imbere mu gihugu. Cyane cyane nyuma ya Brexit, Ubwongereza bwahawe uburenganzira bwo kugenzura imipaka yabwo bwite, bituma ikibazo cy'abimukira kiba ikibazo cy'ingenzi mu miyoborere. Kimwe mu byagarutsweho cyane ni ikibazo cy'abambuka bajya mu Bwongereza banyuze mu mato mato ya small boats, nkaho raporo z'Ubwongereza UK Home Office n'isesengura ry'ibinyamakuru bari gutangaza ko uyu mubare wagiye wiyongera mu bihe bimwe na bimwe, bigatera impaka zikomeye ku buryo igihugu kigomba kubyitwaramo. Ariko abasesenguzi nka Jill Ruta twabonye haruguru bo muri Institute for Government bagaragaje ko ikibazo cy'abimukira mu Bwongereza kenshi kitari kikiri ikibazo cy'umubare gusa, ahubwo cyari ikibazo cya politiki n'imibereho y'abene igihugu. Bigasobanura ko bari guhabwa uburemere bukabije mu biganiro bya politiki n'amatora kurusha uko cyari kiri kugaragara cyane mu mibare y'ubukungu bw'igihugu. Hanyuma mu rwego rwa politiki, iki kibazo ngo cyaje kuba intwari ikomeye cyane mu mpaka z'amashyaka. Bamwe bavuga ko imipaka igomba gukazwa cyane, kandi nanone bakongera bakagaruka bavuga ko igihugu gikenera abimukira mu nzego z'ubuzima, ubuhinzi, ubwubatsi. Hanyuma ibyo ngibyo bigatuma habaho kutumvikana gukomeye hagati y'imitwe ya politiki. Ibihugu by'Uburayi byemera abimukira bava mu bihugu cyane ku mugabane wa Aziya no ku mugabane wa Afurika, karibo abakozi babo babakorera imirimo iciriritse wenda bo batazaga gushobora no gukora. Ibyo ngibyo bigatuma bavuga ko abakozi babo ari ingenzi. Iyi ni intambara itari ku mugabane w'Uburayi gusa, ahubwo no ku mugabane wa Amerika iriyo. Abasesenguzi bahurira ku gitekerezo cy'uko ikibazo cy'abimukira kitari cyo cyonyine cyari kiri gutera ihungabana rya politiki, ariko ari kimwe mu bibazo byahindutse ikimenyetso cyo kudahuza kwa politiki y'Ubwongereza, cyane cyane nyine nyuma y'uko bari bikuye mu ishyirahamwe rigize ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Abasesenguzi ba politiki bakavuga rero ko ububanyi n'amahanga bw'Ubwongereza bwakomeje kuba ingenzi cyane, ariko mu bihe bya vuba bwaje guhinduka isoko ry'impaka imbere mu gihugu. Ku ruhande rwa Ukraine, Ubwongereza bwakomeje gutanga inkunga ya gisirikare n'ubukungu, gufatikanya cyane n'ibihugu bya NATO. Ibi ngibi byaje gushyigikirwa n'imitwe myinshi ya politiki, ariko hari n'abaturage ndetse n'imitwe imwe n'imwe ya politiki yagaragaje ko hari impungenge ku bijyanye n'ikiguzi cy'iyo ntambara ku bukungu bw'igihugu. Ku rundi ruhande, ku ntambara yari kubera muri Isirayeli na Gaza, Ubwongereza nabwo bwaje guhura n'impaka zikomeye kurushaho. Guverinoma zagiye zisabwa gufata ibyemezo bisobanutse ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse no kutubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ibi byatumye habaho impaka zishyamiranye mu nteko ishinga amategeko ndetse no ku baturage, aho bamwe bari gushyigikira umurongo wa guverinoma, abandi bakawunenga bikomeye.
guverinoma zagiye zikurikiraho nyuma y'uko izi ntambara zari zadutse. Urugero dufashe nka guverinoma ebyiri, byavuzwe ko Rishi Sunak yari ari kujya gushyigikira intambara ya Isirayeli, yirengagije ko intambara ya Ukraine iri ku mugabane wabo kandi bareba. Ubwo ngubwo yeguye bari kumushinja ko amafaranga y'Ubwongereza yamariye mu kujya gushyigikira Isirayeli, dore ko n'ubundi bari kumushinja ko igihugu cye cy'inkomoko cy'Ubuhinde gisanzwe gicudikanye na Isirayeli. Ibyo byabaye impamvu ikomeye yo gutuma bamweguza, bavuga ko yagiye gushyigikira intambara yo mu burasirazuba bw'isi bwo hagati, yirengagije iyo bari bafite iwabo ku mugabane w'Uburayi. Uwakurikiyeho noneho Bwana Keir Starmer we yinjiye avuga ko yabonye aho amazi ari gutembera kandi kakanogo yakabonye neza, yahise ahindura umuvuno. Hanyuma amafaranga yari ari kujya mu burasirazuba bw'isi bwo hagati gushyigikira Isirayeli we yayayoboreye kujya gushyigikira Ukraine. Maze ibyo nabyo byaje kumukoraho, bavuga ko amafaranga yose y'igihugu yayamariye mu kujya gushyigikira intambara ya Ukraine itagaragaza icyerekezo. Naho ku kibazo cy'abimukira cyakiniweho politike muzungu narara, nanone Keir Starmer yinjiye ari kunenga Rishi Sunak ko rwose politike yo gucunga abimukira yamunaniye. Amafaranga y'akayabo ari kubishoramo ndetse no kuba yaratanze miliyoni zirenga 500 z'amapaundi ayaha guverinoma y'u Rwanda yari yemeye kwakira abo bimukira. Ibyo ngibyo kuri we yabifashe nko gusesagura ndetse yihutira guhagarika ayo masezerano. Yinjiye avuga ko ubu buryo agiye kubigenza, agiye gushyira abapolisi ku mipaka bagacunga aho abimukira banyuraga, hanyuma mu gihe inzira bazifunze kabo bimukira nta handi bazongera kunyura, maze nayo mafaranga yagombaga kujya guhongerwa u Rwanda na yarorere. Ibyo nabyo ntabwo byabashije gukemura ikibazo kubera ko amasezerano yahagaritswe, ariko n'Abongereza bakomeza kwiyongera, ari nacyo kibazo kimujyanye. Nk'abasesenguzi bo muri Chatham House, ikibazo cy'intambara ziri hanze y'igihugu cyaje guhinduka domestic political issues, bisobanuye ko kitari ikibazo cy'amahanga ahubwo byinjiye mu miyoborere y'imbere mu gihugu. Abasesenguzi bo muri Chatham bavuze ko nyuma y'isesengura ryakomeje gukorwa ku matora y'akamaramaka yo mu 2016 nyine yari kwerekana ko umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi Chatham House yakomeje gutanga urubuga rwigenga rwo gukurikirana ndetse no gusesengura ibibazo byazanywe na Brexit ndetse n'ingaruka zayo ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane ku bijyanye na politike y'Ubwongereza mu mubano n'amahanga n'imikoranire yabwo y'ubucuruzi n'ibindi bihugu. Nyuma yo kwikura ku mugaragaro mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza bwisanze mu mwanya wihariye wo kongera gushaka uburyo bushya bwo kuringaniza inyungu zabwo ku rwego mpuzamahanga. Kandi kubera ko igihugu gisanzwe gifite umurongo wa politiki ushyigikira ubucuruzi bwisanzuye free trade, byari bigoye ko cyahinduka igihugu gishyira imbogamizi zikomeye mu bucuruzi cyangwa se kigendera ku murongo wo kwifunga ku isi. Ubwongereza kandi bufite umuco ukomeye wo guha agaciro ubusugire bw'igihugu n'ubushake bw'abaturage. Nyuma ya Brexit, igihugu kiri kugerageza gushaka uburyo bushya bwo kuringaniza, gufungukira amahanga ndetse no gukorana nayo, ariko nanone kigakomeza kugira ubushobozi bwo kugenzura ndetse no kwifatira ibyemezo byacyo mu bwigenge. Ariko nubwo ibibazo byagiye bigira uruhare mu mpaka za politike, abasesenguzi benshi bari guhurira ku cyerekezo kimwe. Sibyo mpamvu nyamukuru zihungabana rya politike, ahubwo ni kimwe mu bice by'uruhererekane rw'ibibazo birimo Brexit, ubukungu ndetse n'ikibazo cy'imiyoborere, byose bigafatikanyiriza hamwe gutuma politike y'Ubwongereza igaragara nk'aho ihinduka kenshi. Mu ncamake, uruhare rw'intambara z'Ubwongereza na Ukraine ntabwo ari rwo rwashingirwaho bemeza ko aribyo byateje ihungabana rya politike y'Ubwongereza, ariko zagize uruhare mu kongera igitutu cya politike, kugabanya ubwumvikane bw'imbere mu gihugu ndetse no kongera impaka ku cyerekezo cy'ububanyi n'amahanga bw'igihugu. Urebye muri rusange, ikibazo ntabwo kikiri umuntu umwe cyangwa icyemezo kimwe, ahubwo ni uruhurirane rw'ibihe bitandukanye. Brexit, ubukungu, abimukira n'uruhare rw'igihugu ku rwego mpuzamahanga, byose byaje guhurira hamwe bibyara icyo benshi bita ihungabana rya politike nyine, ariryo rikomeje kujegeza Ubwongereza mu buryo bugaragara ko nta numwe urifitiye igisubizo muri aba bose bari kuza. Kuri ubu ngubu ibiro bya Terry Downing Street bihanze amaso guhitwa Andy Burnham kuba ari guje gukemura ibibazo byose abakonservateri n'abareba bananiye gushyira ku murongo. Harabona kaje kwicara intebe ishyushye ku buryo nawe atazayimaramo kabiri, bitewe n'uko kujegajega kwakomeje kugaragara muri politike y'Ubwongereza nyuma y'uko bari bikuye mu ishyirahamwe rigize ubumwe bw'Uburayi. Uyu nawe aragaragara nk'uyoboye abandi mu matora, akaba yaranihutiye kurahira nk'umudepite mushya waje ahagarariye agace kitwa Macclesfield, akaba yaranigeze kubaho meya wa Greater Manchester. Uyu ari guhabwa amahirwe yo kuza kuyobora ndetse no gushyira ibintu ku murongo. Gusa bose niko baza bavuga, ariko bakagenda bibananiye kandi bavuga ko abaturage batekereje neza kubakura muri iyo ntebe kugira ngo Ubwongereza bukomeje gusugira.